whaasausaunga sa mo nei I tula o le aso. Ia o le a tātou a mata mō moe se talo. Tuina atu lea unoa nei, sunga ia pasta mai, ia nā te sau nei ai se talo. Ia a mata I tātou ko kalamo nei tula le aso. Ia mele ngā whaarolo pasta. Matou whaftai le tua nei vai ma le aso. Glory, hallelujah. Matou iai le tua I lo lofa maluanga lei. I le whawawina le ni o le matou o nanga I ate oe. Whamanuina O le liinga, o le whamanu, o le whanetanga. Hallelujah. O le whamalo, ma le whaftai le li. Matou te avatu I ate oe. Leo matou iai fo I le li. Nisi o pokalame whawa. O matou o nanga I ate oe. A tu mau pealo wanga le lei ate I matou umalawa o lau whanau. Hallelujah. Matou vi ia lau fio no le nei aso mata mo fie. O se aso au le lei le li ua e toi au mai le soifua ma le ola tangata au auna. I matou te iloa ai le li lo matautia ma lo mata isau. E le mawhai e se poto se tangata po se ata mai o le nei lalo langi le li. Ona whaatusa lia iai le li. Maaluenga mamana o au. Ai se le tua o le ola. Si matou atu pele o Samoa, mau tangata pa ia le li, wa toe taitai file mu mai, le nei aso. O le vi inga leo lau fio, whaftai anganga pa ia I lau taitai inga, whaftai te whatonton ko lau le li I matou saulinga. Wa le tua o lo matou tautua ia te oi malofu ngalo, whamanuia I le tino keriso, whamanuia le tua I lau whanau pele. Tu mau ia te I matou uma le tua le whatau waa ma le leo ngā. A ia maua lunga lou suafa I mea o matou te whaia. O I mangalo I matou uma ta maa I le toto Yesu Keriso. Matou te mangalo ai ono Yesu. Amen. Praise the Lord. Ia, le avatele ma le wharoalo. Pataro fatoi ma le wharoalo nei I tula o meso. Ia o le kokala me masani nei o le LAOAI e TUPU. Pataro fatoi lai e le paia ma le mamalu si o tātou tunu. Ia o paia mo sa ia o le ale tue o Iese tātou whantalanga. O paia lava nā mai le wawau ia e o lava I le whaurau. Mai le paia nā fuai paia uma. Ia e vangan mai sa matou whantalanga nei tula leo so. Ia mawhaataro whatuai. Ia e paia o Samoa, a penao mai mo sila mai. Ia e nei foi polo kalame. Kaptos whaataro whanau whanau paia le tua. Ia o lo whapenao na whaatunga paulia I tonu o hao te oro nei. Ia e whapenao tulu inga o mori nei e rorangi. Whapesi e katoa tunu pele o Samoa. O whapenao o na awhiti ai ma alala ai ia si o tātou watunu ia wala mo le tala ingo le tala nei. Ia o le malo le tātou li o Yesu Keriso. Whatala whatuai la ia te oe tangata o le tua. Ia malo whatua whapepa ia le Ekalesia. Le ngata leo le au kiusiano ma le au whatua tua uma. Ia e nei tu lao reso. Whatala whatufu I paanga ma uole. Al Global Kingdom TV, ia o whapenao na fia pēr, ia e turi a mata ia pēr le nei I porokalame, ia ua lawa se tamawhitanga whaleanga, ia I lea taimi ma lea taimi, ia I lea aso ma lea aso, ia whatala whatu, ia te o tau, ia I nei tu lao le aso, ia malosa kua, aluia malo langi ma, ia I paia o si o tātou. Tulu, ia pasta te ise me te fia saunoai, ko sinau saunoanga pupuia ona tā ngai role tamta upu malenga whalalo. Ia, ngato le ata whaatasi ia peo ne sauno nita ia o I la tau lava o le mau atu vai. Ia, ia le tua. Le lau atu whatalufa ia o tatu lole lau suma mo tā kalami. Lord, hallelujah. Pai sista mau
Aloha, malole soifu manguia ni vai ngalaso. Natu naua tau fiafi o tau, malo ngā lului. Ngele toi at oi male ainga. Mama aniva, sau foi, whaftai mafuta mai, tina, malo foi folfola i le fionga pa ia le tua. Hallelujah. Talo fat foi le sunga i whawhenga inga i au au. Sunga i John, tai mafuta mai ni vai ngalaso. Malo foi ngalua e pasta. Malo foi le usu la mtanga o ngalua ngol neva yaso. Amen. La e malu sia fifi au wadi e. Ai. Mau al mano si. Cuma apa yang lain lalu ai. Iya. Lalu. Ia ele tua mas se foi ia. Lalu. Tina la inga so tolua ia lo mafuta mai nei vai ngalaso i Manrewa. Ia ile ayo tangata tautia. Talo fatia ia toi tina mal fanau malole malu e foi nei aso i fai valo lima. Amen. Ya, mese tino ke riso, pau ia niso i lato mau atu a ia manisi ua leilo atu wa ia ngali atu le tua fa mani foi le tua i lo mafuta mai nei vai ma aso tatu po kalami. Ia o le LAOAI o TUPU ma le nganga fa lolo le tino. Ya, malo haftai, malo sau no le so pasta. Ya, samo now sile fo ia ile Tatau tusi. O le Efeso le 5 i o le ala amata ona ma whaso atu whai pule luas fulu male lua. Se ia o le fwoi Pt2 fulu male tolu. Ia pēa male toe fulu tasiko i pui e toe. Ona mai ale o le Efeso le 5. Tua tusi nei e ono ia ona mata upupo o ma chapters. Apa pēa la o le ama whasoa e mai e uma fwoi pui e fulu tasi le so. Ia o lona winga o se istaimi mo mua tae au ia o na wha o matuai leo e tusi leo e Efeso i mama soa. Ia naua e sisila ne iai o Amio e Tatau ma le Ekalesia. Alleluia. O le Ekalesia ke viso. Pena pena e tamine. O tatu iai ai taimi o le tala noa le fiong pa ia le tua. Tasi lea event o te taitonu o lewa lata mai lawa ia tatou. O le mele tau ai o na tatou foi lea Amio i le Amio e Tatau ai. Amio i le Amio o lea o mai i tonu o le tusi lea. Alleluia. Pe ona ai oi mai pe au ngani mai le apostolo tonu o whakupui le Ekalesia le i Efeso. Ole pau ale o le tusi ale apostolo le Ekalesia le i Efeso. Ele esesi tusi tua atu. Ale pau ale o lana tusi ia le to e la mona lose leo le apostolo tonu le Ekalesia le i Efeso. Ai va e na ta ua lava i foi upu ia leo lea ma whaso atu ai ma ngai e kuai. Tātou te loa ai le itu ai ngā Ekalesia o le nau i ai le apostolo. Awa pea na o na tau a le Ekalesia. Ia a lae e a foi e le tusa Amio tamata le whaitonu o le Ekalesia le finangalo e le apostolo Paulu. Ma le mea lea e umao na o ai hui lea lea nganga pa ia Paulo e winga le Ekalesia le. Peila o ila o le tatu te loa ia le tua i ngā Ekalesia. Ia mai o te tali tonu o le hui malingoa le Ekalesia le tonu i. Le pe o Ekalesia ia i taimine o tatu i le au ngā tupulanga ni. Ia e tofu wa ia le Ekalesia mal la tau ingoa. A whapea o le Ekalesia e tu i mangele ia e le whaingoa ia mangele e pe o Ekalesia. Ia. Lona e se senga na ma Ekalesia ia o Ekalesia ia.
pe o Korinito, Kolose, o le fai ngoa nu, po ai. Whapena wala le Ekalesia, se la marlei vai tau tato iei. A whai o lau Ekalesia e tu I manukau. Ia, nai te sila fia le ngoa, nai whai ngoa. Whape o lau Ekalesia e tu I mangele, ia se fui le ngoa. I le vai tau nei o tato iei. Nau le Ekalesia le, sai tu tonu o le nuu le ama le ai le ngoa ia Efeso. Ia o le ngoa wela le o le Ekalesia. O Efeso. O ila ma nai foi upu I toi le la ma fa solo ma te fa soa toi ma tartan noa tu matufa tu le tu a inga Ekalesia le ai le lotto le apostolo Paulo male Ekalesia le na ia o ina ai tangata o le lu le o Efeso le fa ingo la le Ekalesia o Efeso o le ama whaitau atua la ia kui e lua sifu ma le lua se e whanga. E whangata mai kui pa tolu o inae umai le chapter lea. E ala ma le sifu tasi ko ipu le kumui. O le ala ma tamu whaikoi le mate tala noa atu ai. Ia matufa atu ai foi. Le mea le whina ngalo pe mana o ele tangata o le atu ai le Ekalesia lea. Ia. O le ale tu ai ma Ekalesia le mana o ele loto le apostolo. Le ala o fa manatu mai le Ekalesia. Ia fa pea. Ia le lama vai tau atu o mo foi ipu ia na ma fa so atu le tonu. Ava pe ma te fa so atu ai se me misi po pele o ia se ma fa so le ia. Ia alo fa le nga pa ia whaatoa atu ia oena I lo whinangalo malo hoi maho wha se mea o tuwha mai e le amanga pa ia ma ua ia I nei taimi I o le mea leo le ama aso atu ai e manatu ia o le tātou wa ai whautele o le atola au tātou te tau soa watas ina ia o ia le whiau ia ma tātou o umai I le tini ma le whangon moe le tātou te whātatari ia le atua o la ma whaitau atua fo ipu ia lua sifumalua ia se ia o le fo ipu mulmuli fo ipu le tau sumatau ia pāta a fo umaua ia le ion tā whaitau whatasi ai ia o tau whawhine ia o tau siustai ia o tau lavatane whapeo na usiustai le li Awa o le tane o le ulu ia o le awa. Pei o ke riso foi o le ulu ia o le Ekalesia. O ia foi o le whaola o le tino o le nei. Whapei o na usi ustai o le Ekalesia ia ke riso. Ia whapea foi whawhine ia la tau lava tane I mea umalava. O tau tane ia o tau alo lo whaatu ia o tau lava awa. Whapei o ke riso foi o na lofa mai le Ekalesia. Ua foa ina mai ia te ia e whai mona sui. Ina ia whapaia ina ai. Ina ua whamama ina I le whaatele ele ina I le vai. A toa ma le upu. Ina ia na tu ina atu o ia te ia. O le Ekalesia mata o fie. Ele aiso na ila. O se mana Numi o se tasi mea whapena a ia pa ia ma ia lepo na o lo whapeo na tatau na lolofo tane ia la tau lava wa whapeo la tau lava tino o lea lofa I lana lava wa o lo alofo o ia te ia lava a wae lea I lava se tasi e ita I lona lava tino a e peitai na te whawhanga matausi atu iai whapei o le lifoi o na tausi I le Ekalesia a wā o itu tino lama o lona tino ma lona ano ma ona iwi o le mea lea e tua ai e le tane o lana ma lona tina
ai whaatasi malana wa ona avea lea o i LAOAI o le tino e tasi. O le mea matua lilo le nei, a o te tala i natu nei a Keriso a toa ma le Ekalesia. A o tou ia taitasi o tou ma lofa i lana lava a wa, whapei o ia lava ia te ia. O le whawhine foi, ia ava o ia i lana tami. Praise the Lord. Yeah. Lewa e whalongolongo i le whaitawina o le whiongo pa ia le tua. Mai talitonu le manatu ma le whaasoa nei via. E le whaapea o se taimi mua lea whatua e whaalongo ai ke usiano ma le tino ke wiso i whaitau lea. Ua tele ina laungaina e au na le tua. I to tonu o lea tō vine, ma lea tō vine, ma lea tō vine, ma lea tō vine. A tātou nonofo la ma wawai ma mata le lei fo ipu i esfulu ma le tasi. O loo i ai se awa onga mo tātou. Mo le au ke usiano ma le au whatuatua ma le tino ke riso. I le kaimi nge wakako i ai. Mana tua o le tusi leana au mai le apostolo ia Efeso. O Efeso nga o le whalua ana fea le apostolo Paulo i ana malanga. Na whaiu i ai i le malanga lona lua. Ai a mata ai le malanga lona tolu. Ia. Na anu le malanga lona tolu, na mata i le ai lea o Efeso. Ia e mai lole anga pa ia au alani to e tau talas te sia o tou i asia a koa. Alu leo malanga pata milo Paulo alu anga i runga te ro Filipi sau anga i lalo te Salonia ma pe rea ma sau Korinto. Na tuli mai le apostolo e fia mana o ina i au o e tau saminga i Jerusalem, ele koe a feila pau. Ta sau a pasi Efeso a sau leisi nunga i tala mai a Amio koe ko inga mwhawhi au o Efeso e mai ngā malako whama wae. Alo atu leo Paulo i lana malanga lea. Tau nuu i saitonu ma ia ona anga i atu i lei Kaisaria. Whelo ai ma Filipo malana whanau TUPU o perfecta teine e tō wha. Ia maa ngai e tō loi i Jerusalem. Ia mapu ea i lo wha pāngotai nā mwhai e ona whamasinonga. Se ia o le teimina o mai e wha pāngotā. Ia i le malanga muli nā ia maa ngai e tō i loi i Roma. Mo whare pui e runga le apostolo lea langa o kusia mai kusi lea. E wha manatu mai ai ia Efeso. Le tāua tele o le malama lama o le vālea o le tamā maritina. O le whaata mai ele apostolo. I le mea tau o le unga li i te tonu i o le vālea o le tamā maritina. O le whaatusa mai ele apostolo i le tamā maritina whaatusa mai i a Iesu ma le Ekalesia. Whaakusa mai whapea le apostolo i lama kusi lea. E se ame o lei whaakusa mai whapea le apostolo ia. Ua mai i lea tau le ainga. Ina ia le lei pea le Ekalesia. Ina ia nofo le lei le Ekalesia. Awane i ai ni te vai inga mani misa mani mea whapena. I le vā o le whawhine. Ia maritani ko le ulu o le ainga le wha ka oko le lei mai e le apostolo i. Ma whaakusa la ia le tane ma malana wā. Whaakusa la ia Iesu ma le Ekalesia.
O le ale mele manao I ele loto o le apostol. Ina ia nofo file mu le Ekalesia. Awa le lei a inga e tau fo I ona le lei le Ekalesia. A fealo fani ia le tamā maritina o lona winga e tau fo ila ona fealo fani le Ekalesia. Ai loa fo ila ele tamā le lava maritina ma le loa e tina ia le whaatulangana le atua o le ainga. E manguia fo ila le ainga. Manguia fo le Ekalesia. Ai a whapea Efeso poa I le vale o le tamā maritina. E le iloa e le tinalo na tūlanga e kuai. O lona winga o se a inga e tau mai inga. O se a inga e le manuia. Mafua mai sea e le iloa e le tinalo na tūlanga e tū ai tutonu o le ainga. E le iloa fo I le tamalo na tūlanga e tū ai tutonu o le ainga. A whaila e ise e vai inga I le vao tamā maritina le to pose unga li le tutonu o le Ekalesia le Efeso. O lona winga e whapena fo ila le Ekalesia. O le lei fo le Ekalesia. Ai sea, onga o le lei a inga le tutonu o le Ekalesia. Ai o le whaataita inga atoa, ma le whaatulangana o le ainga. E leo au mai e le apostolo, e in ora. A whai o se tamā o e mai moa mai. Lea te rua ngānu lue Martina mal whanau tonu o le Ekalesia. Whea lama le Ekalesia na e te sila fia o e le ngō le Ekalesia na e te ngalue. Leanga o le ngō le Ekalesia le o Efeso. Le tatu tana noi le koi maki kufa. A whai o e se whale tonu I le wā o rua male maritina I tonu o le ngā le etua. Se iwawa ai e le mele whakusa mai ai. O le Ekalesia, o le uu I ai, o Iesu, whapena koe le ainga. O le tamā o le ulu. O le whai maila I whai upu ia, le na maa whai tau atua whai mai. O tau whawhine. O whea I whawhine ia. O whawhine le tonu o Efeso, le Ekalesia le. O te leo whai atu whawhine vo ia lai kua. Lai tua o le Ekalesia. Le anga o kusi le a mai tonu o le Ekalesia. E le o au mai whapea mo Efeso a koa. Le ai. O le tusi le na mai sa o le Ekalesia. I le nuu le e ngoa ia Efeso. Le ana whamai. O tau whawhine, ia o tau usi tai, ia o tau lava tane, vaenga mua ngā. Ea, e whai ala e oe ia le whai unga o le vaenga le, o le tau whai koe le mamori, ina ia tātou malamalama uma. Malamalama mātou o ulu a inga, ia malamalama koe o tau tina. Ile whatulanga ina e le atua o le mea tau o le ainga. O le atua e in ora ama mea. E in ora mea le atua e le mesia mea le atua pe. E mesi lo, o lona winga o sau losa kangi wha mesia ia plans a le atua. Pau angar me le sau sa kangi sau whaleanga ia plan a le atua. Mana fufuanga. Ta mai lona ia. Whapei ona usi tai ile ali. Toi whalongo lei, o tau whawhine ia, o tau usi tai ia, o tau lava tane. Whapei ona usi tai ile ali. O le tane, male ali. O lona winga, ia usi tai ile I lautane. E whapena koe ona e usi tai ile ali. O Iesu. E lua, o le tane ma Iesu le mensen ma I mua. O lona winga, a whai e ke usi tai laukanga.
O longa winga, ngā fo iwa e usu ska ia ai. Ia Yesu. O le ora le a le tua. Ai a whai e ke le usu ska i lautani. O lona winga, e atangia mai i whaswhai kaulea, o oe o tangata ea, e ke le usu ska ia ai. E ke le usu ska i ia Yesu. O lautane, o ia le lenga ke representinga le li le kingo nei, i le rangi nei, o loto soifua ai, mo maola ai, koi maola. Mabawa ai voi la maua i, leanga o maua o tane, o maua o whai o maai, o lona winga, ia Tatau lai ia maua, o ngā pei ia le wa ainga voi lele o le whawhine, leanga o maua, le make representinga Yesu i le tino le, i lalo ngei. So e kakaula ia maua, o ngā kausi whaale leia maava, langa o maua, o suiwa aia ia o Yesu i le kingo ngei ifea, i to tonu o le Ekalesia ke wisa. A fua lani whai upu lea, o le tane maleari. O le tane mai Yesu. O le whamere i le whawhingi. Ia e usiu skai i laukangi. Ia a peifo i ona e usiu skai ia Yesu ke wisa. O le alawa mai loa. O le whaatulangana lea o le aina. Aua lane ia ua se manatu hoi lea. Eva ai e ku o lai respect e whawhinge ua o le ulu o le ai. Ai a vea lola tina ea mare whawhine. O se polonga e hoi lea. Pe ma te whapolonga, pe ma ke whasia, pe o lea mewa pe ngā. Leanga o lea o ua lea. E ma ke sui tuluanga ina Yesu le kingo ngi. O Yesu, ele skanga whaskanga. O le whaataita inga la o Yesu, e kau o ngai ai, o ngai a maua. E tau o ngai a maua le meo le alofa, o le whaapale pale, o le onusai. Ni a maua, le ango maua le ma ke sui kula ngā Yesu le kingo ngi, ifea. I to tonu o langa Ekalesia. O le Ekalesia ke viso. E leo se Ekalesia sis. O le Ekalesia a Yesu. Aua nei manatu whamau alunga se tulou nei e fia. Whapeo sau Ekalesia tulou le au whainga nguenga pa ia le tua. I nei e fia. O le upu a Yesu na whai a pete. O te whaatuina lau Ekalesia. O le Ekalesia la i Efeso. O le Ekalesia a Yesu. O le Ekalesia na e te ngalue e po whea lava na e iai le Ekalesia na e te ngalue ai. O le Ekalesia a Yesu le Ekalesia na. O tau mai tātou ta mā. O a inga. O maka whale. Leito tonu mo tātou taito alua ma whanau te tonu. O le Ekalesia. O tātou lea tātou tea. Sui tū langa ina Yesu te tonu o lana Ekalesia. Lea ngā lewa fio Yesu le langa. A lewa ku mai langa a whainga luanga. E whawhanga. Whawhanga ia le lafu mamoi. Makausi le lafu mamoi a Yesu. Wawai wala le sikoi pule i laloane. Koi pule lusi fumartolo. Le whapea mai. A wā o le tane, o le ulu ia, o le awa. Kua mangingo le lei. I le oda ale tua. Whamai o le tane o le a. O le ulu o le awa. O le kange o le ulu o le whawhinge i te kulou. A whaila
pe o le winga la famtala a faila o ise a inga o te tonu o Efeso po tonu o le Ekalesia le te ngalue fa pe o laua o pe o fesu ia i hui le media pe o a vele fa fine mau longa winga o kako i lo le ala o sa kangi twist o sa kangi e milo le upu le kua ai o te tali tonu o le tupu ele ngata tu tonu o le Ekalesia ke viso o fafo o le Ekalesia o lama kua i kumu sai e me le o lea ua me milo e sa kangi i el fasfai kaule mai awa o le tane o le ulu ia o le ava o le fafine o le tane o le ulu o le ainga o ngisi o ainga ua ulu le ava ua ulu fafine ai si ulu tama o kako uloa lea e le o le whaatulanga ina nai e Yesu o le mea ka o le ungari ia ai maise fōi o te tonu o le Ekalesia a Efeso o te tonu o le Ekalesia lea tātou te ngalu lue so ia tātou mataala la mataala tātou o tane tātou o tamā o ainga tātou o ulu o ainga aualangi nei se tātou leanga o umang whakulanga e lea kua me umang in ora ia tātou mataala awa e se loa e se loa le whakulanga o le mele o sau whiwhinge i lunga ua ai wakur ka maa loa i lana o sau whiwhinge kurau sau whiwhinge o whai mauru o le ainga e lakur ka maa loa whai masiusiu ua makua i se e ale ainga e leo se ainga i ule nei ai sea langa leo whakamala tamai i long position waia a kamu maewa o inganga mafua mai a mafua mai a se mai i o tatou urua i matu ma whai e lea tua o i o le uru whai e lea kua ave mai whaatonunga ma mea uma a mai longa iwi whai whingi e laku le iwi mua kara ngoa i a saka a lai kukua i e kafkafu what are you doing there whai lo kiute wha ale tamā whai lo kiute wha ale uru o le ainga ina ia tā atia le leile ora renga mai e le kua ona manuia le o tatou ai ia hato sole vere whamai pei o ke riso foi o le ulu ia o le Ekalesia lea laua mai i whaataitaina pei o ke riso o le ulu foi o ia o le Ekalesia o le Ekalesia a ke riso e ke le o where Ekalesia ngai te ngalue ese ma Ekalesia mo la ko ngoa le ka ke ngalue ai o le Ekalesia ke riso a le mai e pei o ke riso foi o le ulu ia o le Ekalesia o ke riso o le ulu o le Ekalesia e le ulu o se kangaka o le Ekalesia a ke riso o ia o le ulu e le ulu o se kangaka o ola o se tangata soifua e le ulu o se perfeka e le ulu o se aposkolo e le ulu o se kaikai o se loku o se kaikai o se whaarapakukonga ai sea leanga e leo sanga Ekalesia Amen. o le Ekalesia a ke riso Yesu o le Ekalesia la a ke riso o i o le ulu ai leo kako kurou nge e fiafi ia tātou i loa le lei o ke riso o le ulu o le Ekalesia le kau ki ngā ruhu e nge Alleluia. lea matua i manino o le lei wha maana manamanga mai i Ia leli. o ia foi o le whaaola
o le tino. O Iesu o le whaaola o le tino. Le tino o le a. Le tino o le Ekalesia. Le Ekalesia ngā ku ki ngā lulu e. Le Ekalesia le ma ki ngā lulu e. Ma Ekalesia i ngā lulu e ai. Tele o mau Ekalesia. O kako umara o kingo oi. O ke wiso. O le ale me kaunga kako whai. E ka kaunga kako whai whanga. Aleluia. Aisea, le anga o tātou o le tino o ke wiso. Kaunga whai lo whangi le tino o ke wiso. O whai le Ekalesia ngai ke ngā lue ai. O whai le Ekalesia le ngā lue isi. O whai le Ekalesia le ngā lue isi. E peifo Ekalesia i e maki ngā lue. O le ale me tau na tātou whai. E kaunga kako whai lo whangi. Aleluia. Aisea, me anga o tātou o le tino o ke wiso. Le whai mei whai tau lea. Whai mai, o ia foi o le whaaola o le tino. O ia foi o le whaaola o lona lava tino. O le Ekalesia lea. Aleluia. Pe a koe rephrase le whai tau lea. Inga ia kele no kako malamalama, ma whaala kele le whaswhai kaule. E ka ua kele lalo kako whewhang. Auangi whai aku le maka i le karinga. Auangi whai aku karinga i le isu. Auangi whai aku le isu i le nguku. Auangi whai aku le lima i le vai. Aisea, le anga o le pa uma o le kingo. Aua le kusi lima. Se o kou e ma. E siri a ma kou. Ma kou anga momo. Io e ma kou anga momo. Se kala whakakai. Whai o kou o le isu. Se kulo. O le si Ekalesia o maka. Se kulo. Ia, vi ia le tua. O ngai ma ngawa le kingo ke wiso ia o le isu kulo. Fesini, se fa fela nga vai. Pe alu e rengi maka se kulong e o nga moni ia alu tatou li o i suke wiso. Ne mea la ka o le Ekalesia le pe o ma karamoa. E fai a silo loko ko i pui. Pe ma tatou wawa aile lei, ia ma kua ia o le lei. Inga ia kako malam. Inga ia maka ngō fie le mea ka o le Ekalesia ke wiso. Le la ka koe e ka koe o koe fo i pui. O le Ekalesia mata ngō fie. E le eise ila, e le eise ma ngumi. O e vai e. O le mea ngā le mga o ia. Ia le aposkolo i le Ekalesia le i Efeso. So, e whape ngā o le mole se Efeso. E whape ngā koe la ka kou Samoa. Aleluia. Ia maka ngō fie le Ekalesia a ke wiso i ko kongo o Samoa. Ia le tua. Ia maka ngō fie, ia a koa. O lea me lera kako o isi mea. O lea whaamamā. Whaamamā i lea. I le vai ma le upu o le tua. O lea e whaamamā. O le me le a mata mai runga i. O le a mai e se haka maa ngai a mō meo a inga maungari. Le lei ma whero whangi le ungari. Aleluia. O le maka ngō fie hoi ngā le Ekalesia ke wiso. Amen. Ia i loa e le tamālonga kūlanga. I loa e ki ngālonga kūlanga. E i loa le vā whero loai. O le wheawa kai, o le ngā lulua e whakasi. Auange i whapea o oe o le ulu ma e kango le whapolonga i tina. Lea i le o nganga rikungu i le whiumpa i ane tu. Le la kako whasol solo hua. Inga ia kako maua le mele ka o le Ekalesia mata mo fie. Perfect church. Mea ngā le mga
awa ale akoko le Ekalesia o lona winga e le ai masisi o kako e alu sikia le lopo o le kako ye le kaimi o le fakuai mai o Yesu ai sea langa ele i ready le ia le lopo le Ekalesia le ai kau fa mama le Ekalesia o le ma ngai o le media le o ma fa so inga ia o inga e kako le tino ke riso kako ferwa tino ke riso kako malu e vakas tino ke riso ia kako le mea ka o le fea waka i ma le fea lo fai kako malu e vakas ina ia mata mo fie le Ekalesia ke riso awangi ise mangungumi awangi ise ila awangi ise ponga pe tato ngalu lue pakas o ka ko o le tino ke wisi ia bas tu atu ila sua e sa ka so i le vangare ri kai na so le mele no pa tau atu e awi amen ia le tur nei vai ngale fiafi toi fatalo fa tu ia pauna le tua ia o venga te whailangi me se fo ia nisi o le tino ke riso toi tau nuu mai fo ia o le ua se e tato po kalame nei vai ngale aso ia le tua o le mana ia te lele whalonglongo fo i maritotoa e le afionga pa ia le tua ono nisi nei o tusi ua whaitau so tato whaitau pea ma whaitau pea ia o lo toe whamanatu mai e le tua mo tātou ia ma toe whawhangu mai a te tātou le matafa ioi ma le tiute o le Ekalesia o le tino ke riso ia i le ngalulu e ai i le finangalo le tua o le toi foi le tite le ngolo su matasi le tino ai mai lo na whaitau ina ia usi tai le tasi ma le matau i le tua usa o le keyword le e address anga ia i le au mainga le apostolo o le matau onga nei te fo whalongolongo mai nei tina whaapea ai o la tau o le whaafitauli ni te wa whalongolongo mai tina whaapea ai o a maku le attention o le matau ia la tau ai le ai o le addressinga po le tautalangia le apostolo le au mainga o le tau kuitotonu o Efeso o lo tala noi lalo le metau o le matau po le ustai po o le usi ustai o le tasi po le whapretania le o le submit le ala wa uma ona talatala e le sunga ia le tino le fea matai o le o i tūtino i o le tino o Yesu ke riso pe i ona au mai ale whaataita ino sili mo tātou o ai le unu o le Ekalesia o Yesu ke riso o le Ekalesia o tātou e ala e pe e kau whapenga le enkolo ke alwa koe le tino inga ia auange i whapea ia le itu pātina ua kau awaku le attention on tau kui a lātou po wa bea fui lātou o se whawhita uli o le ai o le sini au tū o le tusi le apostolo le Ekalesia ina ia ava le tasi ma le matau i le atua amen le la a maka mai lo le fai o tatou po kala me vaso le tenei i le fai mai le fai pelo su maltas ia usi tai o le tasi ma le matau i le atua ia le ala fa solo me lo le lana pe la ma sa no ia le tino e in ora le po kala me le atua i le Ekalesia o le tino ke riso le anga era e Tatau o na ava le ava i le tani o i le whaatu se i le tani o le ulu o le aina o le ulu o le Ekalesia o Yesu ke riso e se la mana ia le anga a whi mala mai le tino ke riso i le lato matawha iui
ia ai mese fo yo le au mai ia maka me kai ko ai ia a malama la le tina I lona tiute malona matafa yo itono le ai wa pe yo le si upule sa fa ma fa inga ole lua kai kusa ole vi a va ia po le va fe alwa e se le ta u o tele lango I le e mafua mai ai ona tupu le file mu to tongo ai ma ya malama le leile lea vai lona tiute malona matafa iu lea ua makua I whaapupula mai ai le apostol se whaataita inga sili mo tātou whaapei ona apa o le Ekalesia I le ulo o le Ekalesia e whaapei ngā fo I la lea vai lana tani ole mangaia ole mea lea inga ia auange I whapongsa inga I tātou I satani ia po ngā ruenga pongsa pa ole mea sili ona le au mai I mo tātou o le usta ia po le submit a ole nga e submit I lautane po le ulo le Ekalesia e ke la ngonga le leile Efeso I mai o le tua e tupu foi la lea lofa fa le tua o le tua I le tino ke wiso pe ale femisa I le tino ke wiso pe ale tusi lima le tino ke wiso amen ai afe alo fani ma faifo le si tutino e au ngā umaka kou I le fina ngalo le amen e selfie o le fina ngalo le tua e le sili foi la le si tutino kukusa le basta kukusa maka maritaringa kukusa uma pe ese ia vaenga I function ai ka whakakai ile tino lea o tangata ai aku mai kong ole Ekalesia e kukusa uma I luma o Yesu amen pe ole tauana ole tutino Kristo ia le la me ilola le lo sumar fa wa lo manga e sa no le lo sumar to mai ole nei fa pei o no si sta I ole Ekalesia ia ke wiso ia fa pe foi fo fine ia la to lava tane I mea malava vai le ia e se le in ora mea le atu le o mako I highlight mai le apostolo I ke wiso ma le Ekalesia I totonu o le Ekalesia Efeso e ka foi na fa apele me ka uma function le Ekalesia amen ele ka kaunga femisai o ko Efeso ele ka kaunga kupul mele ya te autotina ele ka kaunga fa apele le tane po ulo le ainga le alo lo foi yo to wa amen de ala fe meile fe upule mo tato fa apei o na usi ta I o le Ekalesia ia ke wiso ia fa pe foi fa fine ia lato lava tani I mea malava basta ia aka kilo nge bere ka ke kalmoa o I ka ku ke loa I le matai sau o le tua pe ko I o le mele na e sau noa ko le ke ufa peti ia nga ko I wa ka ule po mala fo ku ia la ko le ka ko wa ai le ona ale tua o manguia le o manguia le ainga manguia le Ekalesia lea o mua au mai le whaataitinga o tautina ai se o ko kilo koe na ai se kaukala mai na ia le kua I kama wale la vaso solo ina o lona wima au ke po pau wale me ia kako wa inga I tusa ma le upu o le pua malanga ora le usiuska I o ko kama ko le ulu o le ai fa penga vola le Ekalesia ia ke wiso wai o le fa kusa le ai ngai le Ekalesia Yesu mai Yesu
Ka ko wa ai fe nga tuai. Reale me sa fai ki nga e nga kuai. Sa fai mo polonga. Sasa. Ese se a kawai ma. Fasioki. Ile kula fongo. O le ale taimi le o ka ko ye. Le ale kaimi le ka la i me Paulo le. O le kaimi o le alofa tu no o le tua e ala i no alo i suke. E alu ka la inga le. Ingo wese. Ala wa fio Yesu le ku ka mo ka o long ka ma. Lai maka mai lalo i langa au nga le nga kuri alu i wese. E amir ka la le o le alofa tu no o le tua. E ala i no alo pele o Yesu ke viso. Le nga mali u no le sanka. Kako kilo la ye le maka ngo fie. O i ka kilo i fea o mea le tu. E le fa pe ko le o le atua o le a kele lo nga lo fa ka ma ko le ulu o le ainga. Ai le lo fa kinga. Le ai ku kusa le lo fa o le atua. Ile ka ma ko le ulu o le ainga. Ia ma o e ko. Amen. E ku kusa uma. Pa o ale me ese ai. O le whaakula nganga e le atua o mea ka o le ainga. O i ka ke loa le whea o fuanga le atua. Mō ka ko, mō ka maki ngā ma ainga. Pei lao le mene. Wa mai ea. Mai ea pastari hoi, kurenga le kau. O le nei, whapei o nau sustai o le Ekalesia i a Keriso. Ia whapea foi whawhine i a lato lava tane i mea lava. E mai lai. O le whawhine, o le aka o le Ekalesia. O le tane, o le ata o Keriso. Amen. A leu whaakusa i e Aleluia. Leu whaakusa i e le upo le atua. Le kusi lenga mai tangata o le atua mai o le parpuipui. Mo le Ekalesia la i Efeso. Vi ele tu. Amen. Aleluia. O kako iai foi lai to tonu o Ekalesia. Ia a me se foi o Tatau ai. Ia kako loa le pe ona mafasoa. Le fatu la ngana ile tu o mo meo le ai. Ai sia, la mo le aka nga o le Ekalesia. Aleluia. O le fofingi o le aka o le Ekalesia. O ke riso o le aka o kama. A fai lai o skai le Ekalesia ia ke riso le ulu o le Ekalesia. Fa pena foi la tama. Ia ti na. Ia i ulu mo mele o ai. Yang paling kalau pas mana ya, di sebelah nga wai lah ini, di sebelah nga ang tao tu ini. Mai o tau tani, ia o tau walo fatu ia o tau lava va. Whaapei o ke riso foi o nā lufa mai le Ekalesia. Ma fua ina mai e ia te ia e whai mona sui. Ia samo ia. Nga o ia o ko. Wala bawa uya lu wala skinga o ai. O 5 me. Ia, lang manjole fai o tusi le we fa pe mai ia no foi la fan. Ai fa makala ia o ko ka ma po la. Ora me la kina lo ia tu mara po. E ke fiu sa mo tatou te fiu tatou te la lafi le upu. Po le afionga le tu. E le ma fenga ko alo mai. Aleluia. Po le afionga le tu. E mana ia mele wa le wa ma ko ifa ilo mai ai le e Paulo le Ekalesia. Efeso o tau tane ia o tau walo lo fatu ia o tau lava va. Fa pe o ke riso fo yo na lo fa mai le Ekalesia. Ma fo ina mai e ia te ia e fai mona sui. Esse me kautia. O lona wingi. Tatou ulo ai. Ulo Ekalesia. Ulo o fala potonga me. E ka ko walo lofa i o tatou ai. Aleluia. Ka ko fe au se tu lo au na le tu ka ko walo lofa i le Ekalesia. Fa pe ona. Fa pe ona lofa mai o ke riso i le Ekalesia. Ai se la mo ka ko
o suli. Lea tau talangia e le apostolo. Leanga o tātou. Le ua whai mona sui. E se la le tā ua mea lea le tino. Leanga o le tala noi ta maa, me la lea lenga soso ato i le tu pātina. Au hoke pon. E ke ua mai tau mai whapea ai ua. Ia, o kau le pua malapa. Ia, o no le, ia e le ikai na umaltu se l'apostolo. Ikai. O lo tala noa mai i le Ekalesia. Po o i tūtino uma o le tino ke viso. I o lato tiute, mo lato matawhai oi. E awai, ma o si tai le tasi le tasi. Amen. Ma le matau i le atua. E le ai loa se makau i le tangata. Le lolo le whawhewa i le. Amen. Le lolo le tiute ma le matawhai oi a le si tūtino. Le loa le si vaenga o le tino ke viso la enga le lue mi Samoa, la enga le lue mai Amerika, Australia, Fea Lapa. Fea Lapa. Pei anga e sau moa le tino. O lea ua makua i ulu a le tusi le l'apostolo le Ekalesia i Efeso. Mo le Ekalesia a ke viso le taimini. Amen. O i le tala noa. O le tala noa le au pa ia, o le au ke visiano, ma le au whātua tua ma lava. O e le tangata ua tali tonu le upumoni le atua ua talia Iesu e whai mau whaola. Nori, aleluia. E whai mau taitai, whai maulu o lo ai. E ka kaulanga function tātou i le mea le atues me le apostol. Ia. Ia usi tai o le tasi. Ia, amen. Ma le ranga whaolalo le tino. Ia, i ele tua. Mata mo fie te le ia foi kuia. Sa leua au mai foi lele. E lua vaenga ia mai i le. Ia. O le tau tala i le ainga. Ia. I le tamama tina. A o lona whaatai, a le mere whakaikai mai le moskopo. O le whakaikai mai ai. Ia Iesu maranga Ekalesia. Amen. So a tātou nofo rama kilo i mei. Mas karo kai. A kilo i mei o whatustusta mai le apostolo ia le ainga. Por tama martina. Por tane male ava. O le whakusukusa mai a Iesu maranga Ekalesia. Amen. So ia la se ia kako te kinga lan mele. Amen. Papea o ia o skano kai. Papea o le whakaka mai pe o Iesu. Ia o le Ekalesia, ia pe o le whaktau le awa. So e kaula o le whamai e kaunga o ngā rofa. Le ai mase kala puspa ia koe mai i ka pea o tau tane ia kuli. Pe fasi. Pe o e vai i le matautia o le fufuanga le tua. Ia ka ilo ia oi. Ai ke mai moa mai, ai ke loa o ia lutu langa ma le mea ai ke whai e kongoro ai. Amen. Po e alofa i la wawa. Po ngai whai mau koro kuki se kulou la wawa. Wapa ai le leile o ongata. O tau tane. Ia o tau wā lo lofa. Ia o tau wā lo lofa. Ia o tau lava wa whaapei o Keriso foi o nā lofa mai i le Ekalesia mai. Ma foa ina mai e ia te ia e whai mona sui. Pakau kia. O lele winga o le me. Ngeri ka mai a whina whai mporoko. Ia. E whai whai mkapoling. Ia. Lea. Le mangingo le. Ia le upo le tua. Ia e au ngā mo tātou uma. Ia. Amen. Ia le ngata koe le tono le tino ke miso. Ia o la toko i lai kua la ko ke le malamarama i le upo le tua. A whai la le ua tātou whalongo pēa i upui. O ngā e whai a mau poruku. Ngā e ke loku whai a mau poruku. Whai a mau whamka. Ia tina o le ainga. Poi sila le lei le upo le tu. Po whekau i mea ke whai i tina. Ia whapenga ho i tina.
o se lapta inga mo kako uma. Wawa ai le tama ia po alofa. Ia vai kutina ia po uska. Amen. Awa uska. Ia amanguia le. Ia alofa. Ia amanguia fo. Ai ale alofa. Ia lona winga le usa sa kangi sa eu ia. Usa sa kangi sa ve'u wa pea o onga le tu. Ia wala inga le alofa kama. Me papena wala inga le ususka ikinga i le ulo le ai. Karma ngai ole o onga lo le tu. Ia mo kako. Ia mare mere fa mai ma fo inga mai e ia mo ai mo ia. O longa winga. Ole tama portane na fo ai mai le tua mo le. Mo fa finge. O le ala me fa. Ngalu e alu famua. Ngalu e famua. Hallelujah. Mo ia ole provider. Mo le aina. Ela ma ka so atua ila lo ngale apa. Ka kilo le ya. Oi polu sulo mai. Ina ia fa apa ia ina ai ina ua fa mama ina ile fa ta ele ina ile vai a toa male upu ina ia na tu ina atu o ia te ia ole Ekalesia mata ngofia lama ele aiso na ina po se manumi po se tasi mea fa pena a ia pa ia ma ia le pona ka ko mai ina makanga o Amen. Ina ia fa pa ia ina ai ina ua fa mama ina ile fa ta ele ina ile vai a toa male upu ina ia na tu ina atu o ia te ia o ai le kau kala fes mai kau le o le kau kala ile Ekalesia o le ua kau kala i a Yesu malanga Ekalesia ka koe whalongo i koe kau kulkulon ina ia faa pa ia ina ai ina ua faa mama ina ile faa ta ile ina ile vai a toa malipu o le ale mele kau kala i vai pule o le ua kau kala le Ekalesia o le ale mele ua fai le Ekalesia o le ua faa ka ele ma faa mama le Ekalesia ia le Ekalesia Keriso le ua fapa ia ina ua faa mama ina ile faa ta ele ina ile vai a toa male upu eise upu ar kamao le ai em fain faa mama ina ile o le tautala le Ekalesia fes fai kau le o le upu ai le faa mama o le upu le atua male vai le anga le se mea re kang em fai ngonga fai e danga wa e fa pa ia e turo o le fes fai kau le o le kau kala le Ekalesia o le o faka ele o le o fa pa ia inga ma fa mama inga ile vai a to male upu wa vai le Saulo lai ina ia na tu ina atu o ia te ia o ai le kau kala ina ia na tu ina atu o ia te ia o le kau kala i le Ekalesia le fa mama o fe ave ia e koe kua e a Yesu o le fa mama ma fa ka ele fa pa ia i le vai ma le upu o ngā le o le Ekalesia o ngā ku i ngā aku le e ia ke ia e koe kua e Yesu langa Ekalesia le whakamama whakpaia ma whaka ele e koe kua le Ekalesia ia aisea le anga o le Ekalesia o le whale kua le o le whakawhaiawa o le whale kua le o le kakua li o Yesu ke wisu o ai o le Ekalesia mata ngofi Fape ifo linga o le Ekalesia le
are fa mai foi pu le tu fa mai ya o le ekalesia mata ngofi wow Amen. ele aiso na ila po se manumi po se tasi mea fa pena a ia pa ia ma ia le po na wa vai le ole ko inga ekalesia le ka pe mangi ole ekalesia le mana o ai ia Yesu Le mana o lan tani. iyo yeah, that's right. Ia mua pia o. Glory, hallelujah. Amen. Glory, hallelujah. Ele fa pe umang faka ele ma vele isi be Iyo, koe ave a Yesu. ka ko ba ai foi la ai foi le ngata ile tu fa le nga ko mai foi le ise tane po se tamalo le fimanga o ise fa fini o le fa le kom. Yeah. Le ka ele te anga usa pasao le ngana ku. Yeah. Amen. Yeah, ni ele tu. Apena ia le ulu le Ekalesia. Yesu Kristo. Hallelujah. Le anga o le Ekalesia e kakaunga matangofie tauna atoa e tatau ona whapa ia ina ma ia wha mamaina i le whata i le ina la le i le vai ma le atua le sau i o mea umaia inga ia mama. Amen. Inga ia le pōna. Le se mangumingumi. Inga ia le ise mea manuminomi. Perfect church. It's a perfect church. Le Ekalesia e atoa. Hallelujah. Me foi la le ise le tāu o le mata mai lava i lunga le lufu lima. Mai o tau tana. Ia o tau ara lufa. Ia o tau lava. Va. No. Ara ava. Yeah. O ara wives. Yeah. Kasi ale ava le Kristo. Amen. Ngau langa Ekalesia. Ngau langa Ekalesia. Pena foi la ia tani. Ia alofa i la wawa. O e ke alofa foi le amareisi. Pastor, manga ia ole akau le mele kala moa. Manga kua. O kako uma, o kako sala. Amen. Ole fai koi ponga la le saungi ni. Ue vai le lofa o le atua. Leua fio mai ia Yesu. Oi lea whakula ka Ekalesia. Aki kilo la ye. Leua koi wha mama Yesu na ia Ekalesia. Ile vai ma le upu. But o longa koko, pa ia ma longa koko ka ua. Leua wha mama mai atako. Aka kilo ele amakanga o fofonga. Hallelujah. Ele loko maua e fas fai kau lea e kau kola. Aka kilo e fofonga le tua mai le amakanga. Nga wha ipo e le puore mea ka ua le tau pou. Amen. Wretched. Both of them. Foi le kau pou, ia le kange kau pou, ia akamba ewa. Ile mi se singa nga wele nga sala. A muri nga sala mo fai po Yesu nga ke mau le kenese no ta upo lua foi upo luas fulu lua nga lufa kenese mga upo lu. A ka kilo ola i fofuanga le tu. Nga maka mai le fa ko iponga ale ka upo. A kau pou ka malo, a kau pou fini. Ai kilo le mele na koe end up uma e kako. Ka koe end up foi fa koe ponga. Ar fato a fai a va o Yesu, or kau pou. Marko wa fato a no futani, o langa Ekalesia. Or kau pou po. Fa o le mele fai le kau pou, o nga sala le fai kemi. Kako ka nga sala le fa mama kako. Ka ua ke. O longa winga, o le kaimi e fai poipo ai,
Pero dia ka fai kau ele whalinga e sulu viva e a koe pue wala. Marafitu. Ka ho ai pupuanga ane e koe ende apu e whapoi ponga. Ia awa kau pou mafo. O longa winga e ka ua kene la le mama o ka kou i le vai. Awa a ka ko le mama. E kau kere whai poipo mai Yesu. Ele ngofo i lau ai al tupu. Ngā kongua, ele ai o lau ai. Ele sau wha i lau ai al tupu. Eoi. Pe a le mama. Pe a le mama. Pe a le whapa ia inga ma whaka ele inga. Pe o le whai pui an tapa i tau mai. A wai whai lalua enda apu mai iwa mai a. O le Ekalesia maka ngofi. Ele se ponga. Ele se mang bingumi, ele se ila. O ele whakau ie. Pe a kau kala i tangata e tōtas. O longa winga, o le Ekalesia, o le ikanga kai kongo, o mang wha mai, inga wha pa ienga. Ka kau o whiwhiria o le Ekalesia, mai o mai kongo kanga kau o le saungi maka apenga. Ka ka reua, wha mama wha pa ienga, ele se ila, ele se mang bingumi, ele se ponga. Ia pe te ila mele ko ba ko le tinu a tonu e longo ma li e whafonga mai a ingo le tua ia maka ko wa a lango le fina ngalo le ala kostolo le ngama o ia Efeso ia whapa ia ina ma whapa maina le Ekalesia lango le Ekalesia ke wiso le Ekalesia atotoa o le Ekalesia i matamofie o le winga lalo tala ia ko inga mea hui le o le ka amaka mai ia o tau tani ia o tau alo lofa ia o tau lava mea la le hui le lo palo alo le ava le si o le winga luenga nango winga ele o mamaka ko ele o mamaka le Ekalesia pe kaule ka alo le ava i totono le ai la ku le winga luenga ka alo le ava le Ia. Kau mei e kaunga makala i ka ko langa leo ka ko wa ai au. Ia. Ka ko ngua e maka mesi si o whaia le atura. Ia, ia. Alango le upo le atua. O tau tane, ia o tau alolofa, ia o tau lava, va. Ka pena koe lare tina. Ia o kua. O siuska ia o tau tane. Pa lengi le plana le kua. Ia. Amen. Pe ona sa ungo. Usa o le afia umaya ia tangata e totas. Pe la o le Ekalesia rei tonu tamau tina whanau. Ia politino ke wiso. Nanga ifo ia kinga ka ale fulfinga luenga i tania isi. Amen. Ia ilo fina ngalo na le tu. O se o nga vole ni pasta mo tato. Kemisi ano mbale au whatu e tō maritino ke wiso. Amen. O le hanga ko ilele o se toe whamanatu mo kako uma. Le hanga o lea. O le whamamaka ko. Amen. Ai fi manaola ia mata o fie oi. Awangi i se ila, awangi i se mangumi, awangi i se ponga, se kulo. O fea ke awie. E whamangako o kuara ia oe o kuia. Amen. Mai o kungo whanongo e whaso mai nga i sko i. Ia o inga i leo lo mawhawha. Ia mai siata ngata rei kongo loko. Amen. Nanga kene ngaka rei tono loko. E leo mara malama i le whiong pa ia. Lai ka whau kongo loko. Pea tulanga tonu lawana le ke yanga o moli mawina. Ke loa foi o moli mawina tele o tātou. Ile ngā ngana i le whanau o le atua. Ia e le kau le whai akse kala. Pato le wingo le kala. A wha pe mai ke whai kala le anga i le isi whawhinga i kongo whai whainga. Po mai ke whai kala le anga i le isi kanga i kongo whai whainga. E le o awa oe i lo tane po lau awa. Se ke le o yesi alofa i. Pela le mea konga le o i lau saunga. Inga ia makua i pui mea kako ia mea. Nanga o lea e whamamaka ko te mini. Amen.
a whapela le ki whawhonga mai o le kupu ia kākou mea leo. Inge kaungai koe mawai. Kaungai koe i whaitau le upo le tu. Kinga ia kākou sau whanga i LAOAI am tupu le aso a kausa maa. Awar mea ngai enda api ya. Ngā maka mai e le tuanga whawhonga i le kuwhakasio a kauma e. Aku kikilo koe lai i le runga o whawhonga le tu. E koe enda api i le tamawhitanga lea. Ko le whakoiponga ni le whamatala mai e whalinga sifuru iwa. Le ua ofu ai i le whalekua i le ofu le ia wawae. Ma le pā auru. O le akanga o lea. O le akanga o le Amio tonu o ai. A le Ekalesia. So le ka o e lintu ia le whaswhaitau le i kua. E le whalinga nga e sifuru iwa ba e ka mo e whaitau o i koe whiku walu. Ma le iwa. Le o mai i tāua tele. Tāua tele mo kako. A whai le ngā mai i Efeso kusi le ara paskolo. I le maki whakso o le popo i le Ekalesia. O la ua pule ai alapi i i Turkey. Ia o leala. Le o mai a kako. Ia o le o onga le mo kako. O le o onga le mo le Ekalesia ranga le. O sa mo le Ekalesia. Ia mo kako Inga ia kako ngofo upa ia. Foi le ia matatou sa pena matatou sa uri. A fai o tama. Ele o falo mo ma. Ano foi kinga. Ano foi kinga le nga o le nga mai o ko le foi nga ku o kinga. Inga ia o provider. O le aiso. O e kia no kinga lue sa ini mai ia mea le mga umia i kongo le ai. Ia, pe sivayanga nga pasta ia. E sivaipuia pe kaikau ia. Ia, o lo whapena o na tatau o na lolofa o tane ia la tau wawa. Whapei o la tau lava tino. O lea lofa i lana wawa. O lofa o ia te ia lava. A wae lea i lava se tasi e ita i lona lava tino. Ai peitai, nā te whawhanga ma tausi atu i ai. Whapei o lea li fōi o na tausi i le Ekalesia. Vai lá e mene. O tātou tama. Kako ke kausia ia lea. Ia tina. O le provider. O e ke alwe sa ili mai me ai o a me mga umia i le ainga. O e te alu e ke ngalue, e ke alu i whamua. Ia ne fui mai peni, i o ngofo kama. I ai kuri ki ngā usu wa mea o marurua. Ai leo le akanga o le plana le tua. Ngai fui iau ngā kulanga ua kako i, ngā whiawhia o kama ngā leo soafa aola ka wale mo moriski ngā iu. Ia ai sauri whare ia whaiwhailanga Facebook. Ia lai o lai wa anu tina i whamua. Ai leo le ki ngā i anu i whamua. Ora kama. So e ka ua kere la. Le sau pe o ki ngā ia ai anu kama e su sanga ngā langa o ia e anu i whamua. O ia anu o ia o koro waila mo le ki ngā mare ai na mare whanga. Aleluia. Ma ngai ngā o le whaswhai kau leo ma ia o le whamai ia lofa. O le si mea o le whakingo ki ngā i lau kingo. Ia lofa whamai. Ia o tōu o ronga pena o na tatau o na halo lofa o tane ia la tōu lava whaape o lo o nā tōu lava tino. O le lofa I lana lava o lo alofo o ia te ia lava. Ia alofo de kinga. Pe o ngai alofo lava o e lo kinga. Ia se vai la o kinga el maru ia le Le pe foi la Yesu.
Ia. A fai lea lofa mai Iesu I lana Ekalesia. O la fo ia lofa mai Iesu I lona lava tino. Amen. Ia. Ia. O mea uma o le kaulai ma whaatusa ia Iesu Keriso. Le ulu o le Ekalesia. Malana Ekalesia. Pena fui lantani. Ia. Amen. Ia, ese me koe. Awale lam se tase ita ilona lava tino e pe ita ina te whawhanga ma tausi atu I ale whapei o le lipoi o na tausi I le Ekalesia. Amen. O e vai, o le whakusa whawhinge o le Ekalesia. A whai o le kausi e sulanga Ekalesia. So e whapea ngā hoi le kama. Amen. E kausi e le kama I ala ngā ma. Kausi whawhea. O le anu le whangu. Anu e ngarue. Ia ale wa e kungi. Alo le alu kai kamaki kia. Ale wa e kungi. I ke leo mele wei. Ia le wa anu ki ngā ia. Le wa anu whako anga maru ngaru. Pei ua o le ua mimilo e sakangi e plena le tua. O le mea konga ngā le ua mix apa I le mea. Makupo e le kele o le o me kula ima. Ia. O ngā ua whaafefi loi e le tangata le ora le ngā mai e le atua penga e kāo. Ia. Mankua la le la e laku whawhinge I kāi whangu. Laku whekau I Malesika. Ia, o ai ala o a ngelua a. Ia. Ai sea. Le anga e sare kau ngā alu whika I whangua e kore kange kau ngā alu whangua. Ia. O a whangua o le mea ngā lulu e ia te māma kangi. Ale ala ua la koe mali whawhinge. Ia la koe. Sero. Ia la koe loa. Kau ilo masa mai niki. Ole ala whakale a kule si kange I le whale mai ngui kofi a koe. Ia ili rola I ngui koko ange malesi ngai niki nuka. I uko le whangua. O ngā rau se se o le whainga le ora le ngā mai. O reverse sa kangi mea uma le tua. Plana le tua. Peka ko fofua e le ulanga ma le ngā kupulanga ni ngā koe. Aleluia. Le se o le arungo me le ua ia. I le ulanga. O ngā kau ke no ai wai lo ofinge whangaru. Ia. Ia ngā o le ave ka vale aru ka mai ia ma whare. Piki ka mai ki au ngā rea miski ngā whangaru e. Amen. Ia koe sau ele I whai ma se mea ai koe sau koe whai mea ai. O ma whai mea ai koe whai ka ngā mea koe sa ungi ka mai. Ia lai omi ai ke fungi e koe. E o si wharawalawe ngai. Ia. E se se lo le mea I ke iai. E se se lo le makawha I ulma le kiu ke kango. Ia. E kupu al mea le kaungu. Ia. Le anga o sa kangi le sau e whare anga mea. Ia. Ka ko ke fiu hoi la, ka ko ke kaungu whai kau ke akoko. Se I wanga ngā ua. Whapa ia ina. Whamama ina I tātou ia. Whata I le ina I le mai. Ma le upu. A le tuo. Oi salo. Au sa kangi. Aua ke ka alo ia sa kangi. E poko. E makua I e whawawai a. E whawawai a o sa kangi uma lo fia kamba ngai le. Po lo fia kenge ngai le. Renga se ia e se mai si a ngelu. Oi vai e. Kasi vai koro a ngelu fai ele tu se ia ruspe. Se uma me kamu le. Me ala le pela lo vino le tala puso le. O le mele le address mele apostol. O le submit. O le tūlanga lea I le muta upu o le ustai ma le apa. O le vai lana tani. O le Ekalesia I le ulu o le Ekalesia. Amen. O Iesu Keriso. Ia. Ora le soi bulu le loa. Awa o I tu lava I tātou lona tino. Ma lona a ano maona iwi. Amen. O e wa ele I. O ka kou lea. O le o longa tino. A ano maona iwi. Praise the Lord. Ia sau rola I e lalo whaipu. O le mea lea. E tu ua ai e le tane o lona ta maa. Ma lona tina. Ai whaatasi manana wa ona avea ai lea o ila ua o le tino e tasi. O le mea matua lilo le nei.
A o te tā la ina atu nei I a ke riso a toa ma le ekalesia. A o tō ia taitasi o tō marofa I lana lava awa whapei o ia lava ia te ia. O le whapini foi ia awa o ia I lana tama. Leo koe whai ua I Leo koe whai ua Wawai kola I le mau lea pei o na uwhai atu koe lele Ngā maka e lea tua I le whapoi ponga a kama ewa. O le wa mention mai I. O le mea wha mai O le mea le tua I le tane o lona ta ma Te suka e apa. Ka o le kenese. Kenese lua whai pumuri muri a o kenese lua. O ira kau ke wha mau hia. Ngā maka le mea ngā. Sa le lava lava I la ua a tamu malana awa. A ua le mama lava. Dei whai tau mai e ngai kau naro whai muri. I le kenese ngā e lua apa. Kenese lua ngā ke. Pea o le whai upu e rufu wha e pe rufu kasi a maka mai whai ka. O le mea le tu ai e le tane e lona tamā ma lona tina. Ai whaatasi malana awa. O nā vea I leo I la ua matino e tasi. O le mea ngā o kupuna. Tau whakasia. Wakasi. O le kau mea ngā. Tapeponga. O tapeponga. Amen. O ai tapeponga mua whai le tua. Praise the Lord. O ai. O A kamu ma Frank. Ele atamu ele ostima ma ere. Ia, o ai le i. Ere meni. O le whaapoiponga mua ngā whai e le tua. O ai. O a kamu ma ewa. Pa mai o le mele ku ai e lea. E le tane o ngā mākua. Ai whakasi aku I la ngā awa. O ngā vea I leo I la ua ma kingo e kasi. Ai sea, langa ngā ua umanga whapa ia. Amen. O le whapoiponga la. A whai o le kaha ua le mele. A whai I kene ua whapa ia. Ia. E kau manu whapa ia. Inga ia vea o lu ma kingo e kasi. Amen. A whai a ngai ke lua ngofu a ke le lua whapa ia. Ke lua I loa le winga le mea ngā. O le mea ngā ka ua le muri lua. E lema whainga ka ua o lu makasi, a vea o lu makingo e kasi. Langa I rei whaapa I aha o lua I luma o le atu. Amen. O le ka ua le o le mele. O le whaapa I ponga mua le ma whai e le tu. O a kama ewa. A le anu mele whamai e Efeso I pu. O le mele e a. Tu ai ele tane o lona tamā ma lona tina. Ai whaatasi atu I lana awa. Pona vea I la I la ua matino e tas. O le whaapa I ponga po. Amen. O ai la le whaapa I po. I le kompara I a Paulo I a Efeso. O ai. O le Ekalesia ma Keriso. Mai kau kala I le whaaringa sifuru ima. Le anga ka whai kauanga. Mai po e manu. Ma le whiku. Amen. Amen. Pasta. Ia pia sa unga lea koe whaapopo. Ha le whai unga o le kala ea. Alo wharesi resi. Awa a le iai, a le o ngāto tonu le mea lea ka o le alofa. Ia. Ke le kai e anu le Ekalesia makamofri e lea. O le Ekalesia makamofri. Le Ekalesia kiusi. Ke whiu su e se ngoi e nunga o le lalo rangi nge le whai ngoi e Ekalesia umare. Le exist I le lalo rangi e kai minge e kene mau e kunga le whiu pa ia le. Ia le. Paua leo si upu le manga ia I le ka mai e le aposkolo Paulo ia Efeso. O le Ekalesia mata muofi. E le ise ila, e le ise ponga, e le ise manga muma. Ia lele ia visea Ekalesia kibisa. Amen. Ai sea. O le whamanga. Praise the Lord. So, si whamanga ko mo kako. Kako whamanos. Umau. Ia lara kai mea visea Ekalesia kibisa. Ia o kako ua I lola ia sikianga kusama o Ia pas. Atu whaiso ngalo ia
mai ai leo uma tatu si ele tu Tal tonu leo manino tatou tau kune fiafi le tino. Whaftai atu fo isa mo niwa ma le fiafi. Amen. Tatou taimi. Ia mole atu le ngana whaftai tele i whaunoina ko e lo taimi. E le tau mo fia taimi. Whaftai atu fo iona o le whaunoina o le o lo tangata te whalongalongo le upo le atua. E au ngā mui tātou umalawa. Le anga o lea ai whamamā tātou te nini. Tino ke wisu. Le alawa e whata ele tātou te nini. Ina ia whapa ia ina i tātou o le Ekalesia e mata mōwhia la. Hallelujah. Ewa whileia, o lea awa toi whaai moa i Yesu langa Ekalesia ia te ia. It's a wonderful church. Le mantole si wai ngoa leo Yesu. Wonderful. E se la ni tā ua o le Ekalesia e whaamamā i le upu o le atua ma whata e le ina i le vai o le Ekalesia e le aisona manu minumi e le aisona ila e le pōna lava e iona whai me tātou tusi mai tau ia tau le nganga tai tele lava ia tele ia le la tuatu pela sunga taina ia te tawalunga ina tātou pokalamene ia fiafi ma le nganga whanoa ia le tua ia sa mō tātou pokalamena nei fiafi e le manatu ia wai maua se tā mawhtanga mātanga fia nei fiafi ala i upo le tua o le tāpenanga lava ia le au ke usiano ma le whatutua ia Martino Kiriso ia tatu ia i le LAOAI le LAOAI le ali tupu aua nei o tatu ngā rurue ma uauna i le tua ia tatu le saufa ia le LAOAI le ali tupu ia isi taimi e elma natu e le toi omi tatu wa ai meo tupu ia me ia e whamalusia i tātou Martino Kiriso. Ia, e le tua nei am noe anu. A whai te whitalia ia le pole tua nei fiafi. Whitalia Jesu e ve mani i whaola i lau soifua. Ia, ona si e nei leo o lo loto i whatu tua nei fiafi. O le a o saunia se te talo o le whaolotanga. Ia, ona tua tua i lea i sunga ia mai ia na te whaise talo le whamalo ia ma whamae a tua loa i tātou kōkalame lei e whiapi ma le ngā whaaloalo ia o loa tātou tatalo o lo mātou te maa o i rangi haftai mo la upu o whalongo o talia o avela upu le nei whiapi o te tonu ia o e lavana maliu ti ngai lungo sa tau o na wa o le tangata sala o te tonu ia wa e whamangalo o sala o mātu tua ia whaatai te māmuri tau langa ia wa e saunia moa ia ngang pa ia whio maia ia whamarusia pēa o whamanatu maila o tau tinau mai ia whiaf ia rungu tu mawai se ia o le aso na e fola mai o le aso e te si tia ela o Ekalesia ta mā o te fia iai i le aso ia whaatai te mā, whaatai Isu, whaatai ngā mapa ia Amen le tua o e whafonga le li Glory hallelujah i le alanga lau whanau ni aso o le sisi ato mato lima ia te oe ma te tala ato mato loto ma te tala ato mato ngutu le li o le ata lea le li o mato talitonu ato toa i lau whamanu longa o le tatalo ta maa le miwa e mo le aso whaau wau le li i lau whamalo longa pa ia i le tino ke riso i le au mātutua i lau au whai ngā luenga ngā lulue le li o i la tau e filfilia mo le ngā luenga o le tala le lei ta maa
anga le leila o fio te talo le li le mana o lo fa malolonga ia fa malolo ina ai le li la to umo mo i ngase ngase o tingo ai sili le li ngase ngase o le mafau ma le amama tama ia mato te talo le li e anga le leile tua i fofuanga toi o le ne fiafa por kalame fata tia le li lau au nanga e maisi o so o se au nanga le li o lo fa pena na tala inai le tala le lei o lo malo ia i le tua o manuia whamanuia i si o mato atu no pele o Samoa mai si o mato a inga nuu mai Ekalesia mai si o atu nuu o loo nopia iai lau whanau so stafa e fio nei ke lopi ia i le tua o manuia staimi ma se aso mato toe whailoa i le li lungo pe au ngaru le ea wale tua lau upu fola o le vi inga mātou te awatu lea i a te oi. Lea mātou te talo lea li e, wa wala atu ia Yesu lo mātou o li i male whaola. Amen. Amen. Ia, whaktai atu sa mōle ni vai o le fiafi. Ia, au ne ngalo i a te oi le i tulai lima o tātou taulanga fiafi wa tapena ina e le sunga whawhenga ina i a fiu. Ia, me se foi o le tulai fitu. Ia o le tato mission for Samoa e ona au inga tu sa o mai i le lau forward tala lei ia mai Samoa ia wale au onanga le tato waiwan sunga ia kawati ia masifo i o le tama ia fono ma le tina ia sosi ia ma le tato porkalame ia o le mana o le tua ia e tau lunga ai fo il nei fiafi le tato onanga ia e mea te o nei o le pulenga au na le tua lo matou ngā lue ma se foi o le sunga ia le tunu ia matou te alofa tele mo tau whamanuia le tua nia fiafi ono Yesu Keriso amen amen